استودیو رادیو ریواز اف ام گهدار و شوپینر مهیجال هر دریدان باش نهادا ما پیشکش کرنا بلتنا دمجمهریه فرمو گرنگ فریسن وچا دوچکدارین قصدید انجام تقینا ماتورسکلیت کی بوانده کودریا خوکوشه کی دهات انجام دان جیان خوش دستان پرستار سوری خلاتا باشترین پرستارش بو سال 2018 جن توین یک گرتی ورگرت دم باش دوچکدارین قصدید انجام تقینا ماتورسکلیت کی بوانده کودریا خوکوشه کی دهات انجام دان جیان خوش دستان لگوری هنجه درین خوجهیج حسکه بلاف کرنا کو خوکوشه کی به ماتورسکلیت کی بری خدایا اتومبیل کلشکری یا چکدارین قصد ین سر به پیده و لگوندواری حسکه خب وانده تقاندیا انجام ده دو چکدارین قصد جیان خوش دستانه برپرسانا وندا البلسم لباجار حسكي راهي نارو مافناس آهين علي هجمارك سمينارج بو دما حفتيه كي ريكخست درباره مجارا باش وخصنا كار انگو تسويف كو هجمارك روشنبيرن باجار حسكي باشداري تذكرن يعني مكافآت دبي سر شغلتي فعلي نئي متوقع جي آهین علی سرکا ناوندا بلسم لباجاری حسکی سمینارک لدار خست دمجارا ریخستنا کاری روزانه ببشداریا هجمارک جروشنبیرین باجار مخست از بینم داخویانی د سمینارا خدا سر تسویفه انه ام کاری خوی روزانه ام تأجیل نکن ام نسپیرن روزیدی برگو گلک باندورا اینا که هیا سر کسی گو تأجیل دکه کسی گو مثلا الدوراوی ناکینا مدی انه از بینم زمان انه وک نخوشی که دوی ام خوجیب پارزن و ام کاربن بیچه ام چاوا قضاء سروی تشتها بکن و ام تعاملی بکن انه ام کاربن دروجیتی دا ام وی تشتهانا که نکن يعني دوی سمیناری ده یاگو ده دما حفت روزان ده بردوام کر مبس جی گو مروف کاری روزانه نسبیره سبه بين في فاريدة محاضر بالمحاضرة أنسي آهين السر تأجيل أو تسويف وقت بيجيب عربي ده ما جي في ذكر إنه أمشلو كارن وقتي خو بنظمين جبوا أمكاري خو نأجرين بجارك يده وأسبابي هنن قل لك أسباب دا خويا كرن درب عصبت حياته مدي يومي ده و معالجاوي تنظيمي او وقتي ما ظانن شلو في دبكنج وقتي خو وكراهينر آهين علي ديار دكا جو بيوستا هر مروف كاري خو روج بروج بقدينه دار عبدو حسكي تیما فوتبولی شهیدا گلیزار دست براهینان خوکر د چارچوبه کارو چالاکین ورزشی شاخه یکیتیا خوندوان و جوانن دموکراتی کردستان روجاوا لباجار قامشلو تیمک ورزشی تایبت بجنان دست براهینان خوال سریاریگاه قامشلو کر دو روزا سشمه اوفیسا چالاکین ورزشی یا یکیتیا خوندوان و جوانن دموکراتی کردستان روجاوا شاخه قامشلو دروپالا خویا فیسبوک دا ونین تیما شهیدا گلیزار یا ورزشی دماکو تیم راهینان خود که بلاف کریا هر لگوری وی پوسته تیما گلیزار دو راهینان خو آماده کارین خو سریاریگاه گرتیا تاخا هلیلی کریاو راهینان لجیر چاودریا کاپتن و راهینار تیمه شوان زازا برپرس اوفیسا ورزشی شاخ قامشلو دیکیتیا خوندوان و جوانن دموکراتی کردستان روجاوا دبو پرستارک سوری خلاتا باشترین پرستارج بو سال 2018 جن توینیه گرتی ورگرت دو سشمه پرستارک سوری بناو ملیکا کو بناو دیا یزن تناس کرن لباجار غازی عنتابه لترکیه خلاتا باشترین پرستار جبو سال 2018 جالیه نتوین یک گرتی و ورگرد جنا سوریا بناو ملیکا 31 سالیا جکادرین نخوشخانه عمل یا لعزازه لگوندوار حلب کاردکا دما دور پیشکرنا باجار حلب ده بگوه بیتان خو جزارو کن پیچوکره دنا خوشخانه کوته ده کاردکر هاتناس کرن جبریا سه مهام او خلاج آلینه توین یک گرتی و جرهات پیشکش کرن لجبر کون کاری بو هر امریکا شاندک امریکی بناوینه توین یک گرتی دول غازی عنتابه وک باشترین پرستارج بو سال 2018 او خلات پیشکشی وکر
Di 28 û 29 vê mehê de gera yazdihaniya Kongrê Asîtana li Kazaxistanê wê were li darxistin. Biryara tevahiya aliyên Sûrî li gel welatên gerantîdar, li gel welatên çavdêr bi beşdarbûna nûnerekê jinetewên yekgirtî têde beşdar bibe. Wezareta derve ya welatê Kazaxistanê ragihand ku di gera bêde ya asîtana wê tevahiya aliyên Sûrî ango opozisyona Sûrî û rejîma Esed beşdar bibin. Oşanda opozisyona Sûrî ji 13 kesan pêk tê bi serokatiya Ehmed Tuğmê serokê êberê yê hikûmeta demkî ya bi ser opozisyona Sûrî ve. Xeyret Abdurrahmanov wezîrê derveyê Kazaxistanê di daxuyaniyekî de eşkere kir ku tevahiya aliyên Sûriyên ku hatine vexwendin ji bo amade bin di Kongerê Asîtana 11 de tekezî li ser amadebûna xwe kirine. Di nav wan aliyan de opozisyona Sûrî jî. Rahmanov da diyarkirin ku wê hebûneke netewên yekgirtî jî hebe di Kongerê Asîtana de. Lêbelê tanha netewên yekgirtî nedaye diyarkirin ku beşdarbûna wan di Asîtana de wê bi çi rengî be. Di vê derbarê de İBEX Madyarov rêveberê ofîsa ragihandinê ya Wezareta Derve ya Kazaxistanê jî amaje kir ku welatên gerentîdar ji Asîtana re angu Tirkiye û Rusya û İran li gel welatê Urdinê wekû çavdêr wê beşdar bibin. Smadyarov serbar dike ku ew pêşbîniya beşdarbûna Stîvan de Mistura şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê jî dike. Her li ser danûstandinên Asîtana û pêşbîniyên ku ji encamên wê re tê kirin, endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Hoşeng Simgemor dibêje li darxistina Kongerê Asîtana ji destpêkê tanha pîlanek Rûsye. Dixwaze li dûr biryarên Encûmena Ewlehiya Navdewletî di derbarê Sûriyê de bizivire. Gur nêrîna min emeliya stane ji destpêkê de heta wekî roja niha xediya Rûsî bî ji ber iltîfafê li ser muqerreratê Jinêv yek bêkirin li dora qeraratên Jinêv û qeraratên ku tê de standin û tên standin ji aliyên muşarikên Mu'temer Jinêv û Amerîka de dewrê wê teqlîz bikin di Sûriye de. Ev hala hene mesalihên muşterekên neqeba Rusya û İran û Tirkiye de. Ji aliyê xwe ve çavdêrne siyasî dibêjin ku gera bêya Asîtana wê bandoreke wê rastarast li ser rewşa Sûriyê bi giştî hebe û pîvanên hêzê û ejmûna welatên zilhêz li ser deveran bi şêweyekî rengereng wê were diyarkirin û nexşeya siyasî wê zelaltir bibe piştî Kongerê Asîtanayê. Şopînerên me hêja berî kombiltena xwe bidawî bînin, dubara me sernûçeyan bêne bîrawa. Du çekdarên Qesedê di encama teqîna motorsikletekî biwan de kodiriya xwekujekî dihate encamdan jiyana xwe ji dest dan. Peristareke Sûrî xelata baştirîn peristar di cihanê de ji bo sala 2018 ji netewên yekgirtî wergirt. Ta bulteneke dî û dimên xweşiyê de.